Yintsamba malenhle Maswati lamahle asinibingelele sinemukele tindzabeni tensimbi yesikhombisa kusihlwa tifundwa ngizodwa Dlamini nginasicelo kunene asicale ngekubuka nati lethamba embili kungilesithathu. Umhlonishwa Ndvunankhulu sewuvule ngalokusemthethweni indzawo yekushisa imithi nemaphilisi lesekuphelelwe isikhathi liyakhiwa ngekwesekelwa yi-Global Fund ngemali lengu-52 million emalangeni. Indvuna elitiko letemcebo waphansi nemandla siyetfule ngalokusemthethweni umsebenti wemanti kugege lotawusita imiti lengetulu kwemakhulu lasihlanu. Lizinyane umntfanenkosi sakhizwe selesekele emabhizinisi labalelwa ku-30 kwekutsi akhone kungena mahala embukisweni wemikhicito yakuleli i-Made in Eswatini Consumer Fair letawubanjwa mhla lulunye enyangeni yeNkhwekhweti kulomnyaka eDr Sishaye Road eMbabane. Ngakutemidlalo titolo taka-Build It setihlomelise Simphiwe Tshabedze ngemali lengu-10,000 emalangeni ngekuhamba embili emgcudzelwaneni webhola lowesekelwa ngito letitolo. Tindzaba. Umhlonishwa Ndvunankhulu Russell Dlamini sewuvule ngalokusemthethweni indzawo yekushisa imithi nemaphilisi lesekuphelelwe isikhathi liyakhiwa ngekwesekelwa yi-Global Fund ngemali lengu-52 million emalangeni. Umhlonishwa Ndvunankhulu uthi eminyakeni lophelile live belikudulela kakhulu kushisa imithi leseyiphelelwe isikhathi eminyakeni lophelile live lidzinga imali lengetulu kwa-20 million emalangeni kushisa nje imithi nemaphilisi lebesekuphelelwe sikhathi. Ngekubanjiswa sikhwama semhlaba i-Global Fund live laseSwatini eminyakeni lophelele ngenyanga yeNkhwekhweti licale umsebenzi wokwakha indzawo yekushisa imithi nemaphilisi lesekuphelelwe isikhathi phecelezi Medical Healthcare Waste Management Facility lekuMathapha. Umhlonishwa Ndvunankhulu Russell Dlamini ngalesithathu bese uvula lesakhiwo ngalokusemthethweni wasetfula ngalokuphelele itiko letemphilo. Umhlonishwa Ndvunankhulu uphindze wabuka nendzawo yekugcina umoya i-oxygen plant lesendzaweni legcina imithi yelive i-Central Medical Stores kuMathapha nayo leyakhiwe ngekubanjiswa ngiyo i-Global Fund. Sengitsheliwe ukuthi lo msebenzi lona ubitete imali letigidzi letisihlanu netigidzi letimbili lokusho ukuthi ngu-52 million emalangeni. Nasofaka lesakhiwo ufake netinsimbi tekusebenta la ngekhatsi. Lo msebenzi bekunene awusiwo nje ukuthi esakhiwo kodwa siyathi ukuthi live belisengxakini noma enkingeni lengakanani lokuthi sibe bethe indzawo yekushisela tibi tetibhedlela lase enqaphelelwe isikhathi. So umqoka kakhulu nokuthi le ndlela siwalahla ngayo noma lesishisa ngayo le TB kube indlela lengangcolisi imvelo. Siyathi ukuthi eminyakeni endlulile sike saba nesitoko lesikhulu kakhulu bese singasa nokusibulala nokusishisa kusilahla uphinze kwabita tigidzi tetimali. Eminyakeni lengcile ngengeva lokuthi bekutasibita 22 million ukuthi kusishise nje leti. Lamhlanje nasubuka ukuthi sisichithe 52 million emalangeni la bese ubuka lo 22 million lesiyumqhithile kushisa ngaphambili uyabona ukuthi kube kuhlakanipha ukuthi sakhiwe lesakhiwo lesi. Siyabonga kakhulu lo mqondo, siyabonga kakhulu ku.70 Indvuna yetiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula yona ithi bekulidulela kakhulu live kushisa imithi namaphilisi lesekuphelelwe isikhathi kumava bomakhelwane. Nakukhulunywa nge-health crisis akukhulunywa nje nge-availability of amaphilisi kuphela. Kukhulunywa ngetintfo letiningi lokufaka ekhatsi ukuthi kusuka le ku-2008 sinemaphilisi nemithi leya expire legcwele tonke letibhedlela legcwele nale Central Medical Stores. So as hulumende weNgwenyama we had to come up with solutions to address lama problems lasinawo ka health. Akuti facility noma clinic noma sibhedlela leside emaphilisi la expired. Na ubuka ukuthi
kusuka ngabo 2008 solo ayabekwa ngoba live bekulidulela ukuthi belingaya liyoshisa kubomakhelwane. So besibeka ke sithemba ukuthi mbengalenyela ngasitaba nayo imali yokuthi sitoshisa. Kepha nako kwathwana kushaya balo kubukwa sakhulumisana netinini tengosi letfake ekhathi bo Global Fund ukuthi bebangasibambisa ukuthi kwendwe lo msebenzi ukuthi kube nale facility yekushisa. The government of Eastern Trini has always needed to export essentially its waste management to South Africa. So now it has the capacity to incinerate waste cleanly and environmentally soundly. That's a big change. Lobuke luhlangosi lokesekela emave emhlaba ngemali kaGlobal Fund Mark Eddington uthi sukela ngeminyaka wabo 2000 iGlobal Fund yesekele live laseSwatini ngemali lengu-6.8 billion emalangeni lebuke kusimamisa tinhlangosi etahlukene tetempilo telive. iGlobal Fund iphindze yesekela litiko letempilo ngetimoto letintsatfu tekutfutsa eveni lonke imithi nemaphilisi lokudzinga kuyoshiswa letibite 3.3 million emalangeni. Lobikako nguSamgalsiwe Khosana Sikhumbuzo Dlamini kuMathapha. Umhlonishwa Mvunankhulu uthi kutawusungulwa libandla lelitawubuka tinhlelo tekugwema bucala nesikhwama lesitawucondzana ngco nekucokelela imali yekugwema bona bucala lapha eveni. Umhlonishwa Mvunankhulu bekakhuluma eParliamente ngesikhathi yetfulela likomiti lelibuka kusebenta kwelihhovisi lakhe endlini yabayisikhulu umtsetfo we-Crime Prevention Bill wemnyaka wa 2025. Umhlonishwa Mvunankhulu Russell Dlamini ngalesithathu wetfulela ikomiti lelibuke kusebenta kwalelo hhovisi endlini yabayisikhulu leliholwa lilunga leParliamente lenkundla yasemthongwaneni. Umhlonishwa nathi Hlophe njengasihlalo umtsetfo lobuke kugwema bucala lapha eveni i-Crime Prevention Bill yemnyaka wa 2025. Umhlonishwa Mvunankhulu sekatfula sandvulo sakhe embi kwaleli komiti uthi lo mthetho utawubona kusungulwa libandla i-National Crime Prevention Council lelitawubuka lisimamise tinhlelo telive laseSwatini tekugwema bucala phindze kwakhiwe nesikhwama sekucokelela timali tetinhlelo tekucedza bucala lapha eveni. Lo mthetho-ke kulesinye isicephu utawubukela inhlalakahle nekunaka kusebenta kwemaphoyisa eMmango. The bill proposes the establishment of a National Crime Prevention Council, which will serve as the central coordinating body for crime prevention strategies and policies. It further provides for the creation of regional crime prevention committees to ensure that interventions are responsive to the unique needs and realities of our diverse communities. In addition, the bill introduces the establishment of a dedicated crime prevention fund, which will mobilize and channel resources towards sustainable crime prevention initiatives. It also formalizes and strengthens the role of community police structures, thereby deepening citizen participation and fostering trust between law enforcement and the communities they serve. Mr. Chairman, it is in part the reason why the country has low crime rates compared to some of our neighboring countries. Emalunga besaphawula ngalomthetho emhlonishwa Mvunankhulu. Ingabe Honorable Chair kukhona yini lokuya ngaku remuneration yabo labo maphoyisa eMmango ngivile lokuthi khona bo safety clothing nabo compensation nema expenses ingabe kukhona yini lokufaka le mali yabo nje liholo labo. Sicabanga ukuthi eMaswati atawujabula kakhulu kuva ukuthi live selihambela afika la khona libona kukuhle lokuthi lo mthetho lo ube khona. Inqumbi eMaswati bekakubukile mainly le ema community police naloko ukuthi vele thina nje lemakhaya siyayisitwa ngibo kakhulu le lapho khona ema police stations akhashana. So vele mina njengowasemhlamba I'll be very interested lokuthi nangabe siwa formalize phinde siwa strengthen sitawa assista ngani. Uyajabulela kubona umthetho lofana nalo lapho khona sikhombisa khona silive ukuthi asibambisaneni etindzabeni tekulwa nebuqala. Umhlonishwa Mvunankhulu uphindze waniketa timphendvulo wathi lo mthetho lo usisekelo sokuncoba bucala lapha eveni. Nike kulamanye amave ukuthi bucala benyuka kakhulu buye tulu kakhulu
ukhanze ukuthi nalaba labala nebuqa nabo sebalakhathi lokwenda buqa umqoka ke ukuthi kube nezinhlangano leti ehlukene lokwenda buqa ikakhulu at local community level ngithi nje vele emaveni lase athuthukile labanye uyokhanze ukuthi kunema watch groups khanze ukuthi nje ngabo bayanti ukuthi kuleli viki leli ngibani losilinzelako ebusuku kuleli viki leli bobani labalinzako ebusuku bona batendela bona hayi ukuthi amaphoyisa akekho akhona but bona bala bayatana bona bayatibona tindvo leti questionable letendekako leli komiti tawuhlala phansi naye umhlonishwa Mvunankulu kudzingidwe kucolwe lo mthetho sicephu ngesicephu ngaphambi kwekuthi uphindze wetfule endlini yabayezikhulu lobikako nguSamkalisibwe Khoza ePhalamende. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla umhlonishwa uMthanenkosi Lonkokhela setfule ngalokusemtsetfweni umsebenzi wemandi kugege lotawusita imiti lengetulu kwemakhulu lasihlanu. Lo msebenzi wesekelwe ngemali inhlangano yaka World Vision kanye na Micro Projects. Mibili imiphakathi letawuzuza kulo msebenzi lokungumphakathi wasemlindazwe kanye nemphakathi wakaThambekwako. Lakangwane litibophelele kushaligula kamhlaba lesithupha lokuthi wonke abasakhona kuthola imandi lahlandekile ngeminyaka 2030 lo msebenzi wemandi losathuliwe gega betigaba letimbili secala sicutshwe inhlangano yaka World Vision kanti sitawusita imiti lengu-250 sigaba sesibili sicutshwe nge-Micro Project kanti sitawusita imiti lengu-218 indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla uMthanenkosi Lonkokhela uthi lo msebenzi uconza nengcona lokufiswe ingonyama inkosi Mswati wesithathu uthi akube bede eliswati litawuhamba isikhathi lesendlulako ku-30 minutes noma 2 kilometers kuthola imandi. Sike kuthunywa ngiyingwenyama ngekokuthi sitovusela sive sayo la kwekuthi sihlole ukuthi ngabe emandi nabogezi kuyefika yini na. Lamhla ke site kahle sitovula emandi lapha ugege World Vision ke bekunene sesigabeni sekuthi usemkhankasweni ubambisene nahulumende for the long run kwanyalo nje kunetinkundla leti-18 lebonakala ukuthi kufanele tifakwe imali lahlobile sibambisene na World Vision kusukela nyalo nje umnyaka ophelile kuya eminyakeni wa 2030 kuyabonakala ukuthi ke sengemandi latovulwa ngasemthethweni. Sihlalo lo msebenzi Musa Mlipha uthi sive besweswele kakhulu imandi lahlandekile. Besinenkinga vele yemandi khona lapha kakhulu nje lakaThambekwako bekude vele total nalemfula. So now kusisite kakhulu ngoba sebayakhona kuthola imali nalabe kungekho khona imali. Nangala ke ngakithi lala kungathi kunemfudla nakhona bekunathwa netingoma. But ke nyalo sesiphumile kuleyo nkinga leyo. Lo kumnanzi ngako ngilokuthi asasedudane. Tingamashumi layimfica nesithupha timbombi temandi letakhiwe tasonzetwa Dvute nesive kanti lo msebenzi usekelwe ngemali lengetulu kwa-12 million emalangeni. Kubika Thandokuhle Mdluli, Gege. Lizinyane uMthanenkosi Sakhizwe selesekele emabhizinisi labalelwa ku-30 kwekuthi akhone kungena mahala embukisweni wemikhicido yakuleli iMade in Eswatini Consumer Fair letawubanjwa mhla lulunye enyangeni yeNkhwekhweti kulomnyaka losetulu eDr Sishayi Road eMbabane. Lizinyane belikhuluma nakusukumiswa lo msebenzi emahhovisini amasipala waseMbabane lapho khona MTN Momo anikele imali engu-100,000 emalangeni iminyaka lemithathu kwesekela lo msebenzi. Lizinyane lithi likubona kumcoka kakhulu kwesekela imikhicido yakuleli kakhulu emabhizinisi lamancane nalawo lasathuthuka njengoba bosomnotho nabo bachaza kabandi ukuthi kuthuthuka kwemnotho welive kuncike kakhulu ekutheni emabhizinisi lamancane yesekelwe.
ubese ukhutsata tinkampani netinhlangothi letitimele ukuthi tiwesekele lo mbukiso. Ubonge kakhulu MTN Momo ngekuchubeka nekwesekela lo msebenzi. Lizinyane libala letinye tetinkampani lelitatesekela ukuthi tingene ngaphandle kwekukhipha imali yekungena kulo mbukiso. These brands are Black Mamba Sauces, Scoops and Giggles, Mlembe Water, Go Raw Juices, Nhlonipho Juice, Imbali Gin, Shelela Gin, Baobab Batik, Ted's Urban, Luna Hair and Body, My Coils, Coco Collection, Adorable Accessories, Favorite Design, Mongi Botanical, Olive Country Lodge, Beads Emporium, Sibebe Premium Lager, Quite Nutty, Langa Concepts, Silverstone Lodge, Organic Luju Honey Sachets, Crown Care, Benet Meal, Explorers Smash Burgers, Vugani Bomage, MTN Bushfire Festival, Lead Taxi App, and EasyPod. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana Mhlonishwa Manqoba Khumalo itibophelele ekutheni itawukwenta taba letifanele kwekuthi lo mbukiso ufike nakulamanye emave emhlaba. Sibe nale fende lethi made in Eswatini kepha singekhola ngakho. Mina nje ngicela ukumchallenge ngiphinde ngithi committee ukuthi one of these days ngiyavula lithuba ukuthi sike siyokwenda le made in Eswatini fair eTaiwan. Futhi ke livela kaGwani itawuthatha i-chairmanship yakhomesa kulo mnyaka lotanga. Ngicela silungiselele ukuthi lo made in Eswatini lo khomesa angene yonke indzawo. Sihlalo wenkampani iPeculiar People Melusi Dlamini uthi kulo mnyaka emabhizinisi lasabhalisile angu-309 lokukhomba kukhula kakhulu njengoba eminyakeni lophelile abengu-141. Uthi lokhu kukhomba kwekuthi bosomabhizinisi bakuleli sebayaqala kwethemba lo mbukiso. This year we received an overwhelming 309 registrations and applications, which is more than double of last year's 141. Inhloso yalo mbukiso i-Made in Eswatini Consumer Fair ngekusho kwe-Peculiar People kwesekela bosomabhizinisi bakuleli kakhulu labo labancane nalabasathuthuka ukuthi bakhona ekukhangisa ngemikhiqido yabo bathole amakhasimende kwakheke amathuba yemisebenzi lokutawuholela ekutheni umnotho welive uthuthuke. Lobikako uNelson Dlangamandla nginavuma inkosi Nzinisa eMbabane. Mapalanelo mkhulu wetiko letisebenzi Makhosini Mndawe uthi live lidzinga kucinisa tinhlelo tekusebentisa tebuciko endzabeni yekusebenta tindzaba tetisebenzi nebaqashi kute letindzaba tingatsatsi isikhatsi lesidze. Mndawe bekakhuluma ngesikhatsi amelele indvuna lelitiko umhlonishwa Phila Buthelezi emhlanganweni wemnyaka wemlamuli wetisebenzi kanye nebaqashi. Umlawuli wetindzaba tetisebenzi nebacashi Conciliation Mediation and Arbitration Commission Kafishana Simak ngalesithathu ihlanganise tinhlangothi etahlukene kufaka ekhatsi tinkantolo tisebenzi nebacashi emhlanganweni wesihlanu yokubuka tindzaba temitsetfo lengamele tisebenzi nabo bacashi. Indvuna yetiko letisebenzi nenhlala kahle yato umhlonishwa Phila Buthelezi amelwe ngumabhalane lomkhulu kulelitiko Makhosini Mndawe uthi live kumele sale libuka ukuthi tebuchwephesha bungasebenziswa kanjani kule mitsetfo lekhona eveni lebuke tindzaba temalungelo letisebenzi nabo bacashi. Umsebenzi lomkhulu lesubusisako selitiko ukuthi tisebenzi nato nabo bacashi bahlale phasi bakhulume ungaliwa kukhulunywe kubukwe ama policies kubukwe imithetho lokufuna ukuthi ilungiswe. Kulo mnyaka lona nje I think the major topic lebe ikhona ikhuluma ngayo i-AI digital platform economy. Ikhuluma ke ngokuthi ma si accommodate kanjani kule mithetho lekhona lesinayo. Kunema gaps obviously kule mithetho lesinayo lekutawudzinga ukuthi ma alungiswe kuphethwe la kufanele sikuphethwe khona. Lomhlangano ke lona utawubuka leto tindzaba leto. Sihlalo webhodi yabacondisi kaSimak Mzwandile Dlamini uthi tisekhona tikhebese letiphatselene nekusebenta tindzaba letitsinza kungaboni ngasolinye kweticashi netisebenzi. Uthi nasibuka la sibuya khona and the time that we've done and the work that we've done sesihambile kakhulu ngendzaba tebacashi. But isaskagcini lapho Simak was also working hand in hand. We are responsible for drafting the Industrial Relations Bill
lese ikhona nyalo seyihambile na through LLB siyathemba ukuthi itawungena eParliament masinyane. Ikhulumisa tinto leti bese tikhuluma ukuthi singa-enforce njani ngoba letinye tinto lesi ma-problems okhanza ukuthi sinawo is issues ukuthi abantu bayeta setobahlanganisa ku-conciliation ukhanza ukuthi simakhe ude amandla la kahle to bring ma-parties together. Umuntu so uhamba ne-certificate of non-resolved dispute na 20,000 uyawuma industrial court kuphele 3 years. So those are the things that the new bill is trying to address. Lo mhlangano utawuthatha amalanga lamabili kanti ubanjwe ngaphansi kwesicubulelo esithi kucinisa budlelwano lobuphatha sonke esisebenzi ngekulingana nalobumbandzakanya wonke kuleti khathi lapho umhlaba uhamba ngenyawo lebuciko nedebuchwephesha. Lo bikako nguSamkalisiwe Khoza naSikhumbuzo Dlamini ezulwini. Asibahlole etimakethe sitawubuya sichubeke nato tindzaba. More. We all seek it. We dedicate our lives to achieving it. We want to grow more, accomplish more, experience more, and become more. This relentless pursuit drives us to innovate and improve. It's why we push the boundaries of what's possible, making today's dreams tomorrow's reality. Partner with a bank that sees beyond the possible and positions you to achieve more. Open an enterprise banking account and take your business to the next level. From startup to success. Because with Standard Bank, there's always more. Siphindze sinemukele emaswati lamahle sichubeka nato tindzaba. Sigaba sesibili seluhlelo lekulinywa kwetibhidvo temtsabu iTaiwan Africa Vegetable Initiative lutawusita kutsi balimi baletibhidvo bakhone kulimela kutsengisa njengobe lucwaningo luveta kutsi balimi baletibhidvo bangazuza engcenyeni leng-15 million emalangeni. Mapalani lomkhulu etiko letekulima Sydney Simelane uthi lolu hlelo lutawuphindza lusite kucinisa budlelwano emkhatsini waloluhlelo lemimango kanye netikolwa. Simelane bekakhuluma emhlanganweni wamatiko latsensekako kanye netinhlangano lobanjelwe kamanzini. Lolu hlelo lwe-Taiwan Africa Vegetable Initiative TAVI lwesigaba sesibili lwemali lenganga-25 million emalangeni selutawunaka kakhulu kwesekeleka kwebalimi labalimela kutsengisa tibhidvo letifaka ekhatsi umsobo, umbhidvo wetintsanga kanye nembuya. Mapalani lomkhulu etiko letekulima Sydney Simelane uthi lolu hlelo lutawusita kutfutfukisa imimango. Lesikujabulela kakhulu la ngole support ukuthi ku-encouragewa lokulinywa kwalama vegetables ke manje sisagcina nje ngekuwathatha siwadle. Kutawukwakhiwa ifacility letawukhicita letinhlanyelo talama traditional vegetables ukuze ukuthi leto inhlanyelo sithi thathe siyotinika lama farmers ukuthi ayosilimela. Awucabange nje ukuthola inhlanyelo yembuya uhambe uyoyilima ibe yiningi baniphana ukuthi nakuphuma isikolo bese iyacojwa iphekwe kahle ibe vegetable batoyidla kanye nalokunye kudla. Sine bese sikuthatha ukuthi akusesindvo lemgcoka le. Iqiniso ke la khona lithi nawunaka simo sekuphila si-affectwa i-nutrition kakhulu. Sineke sesinakile njengelitiko lokuthi nangabe udla kudla lokutawubade mhlambe lama vegetables uba nenkinga ngoba umtimba wakho ubade kuprotecteka noma kuvikeleka etifeni. Sophia Shang lomelele loncuselele eTaiwan kuleli uthi tindzaba letiphatselene nekudla tidzinga kuqiniswa nyalo kakhulu loku kunebudlwangudlwangu emaveni amanengi. Uthi lolu hlelo lutawusita nekwakha ematfuba emsebenti nekuthi ke imimango ikhone kudla lokunetitsako letinyenti.
Mcebo Mnisi, longu-value chain developer enhlanganweni i-World Vegetable Centre, uveta ematfuba lakhona abalimi labangawatfola. Sengelithwanile ukuthola ukuthi ibhizinisi sifuthi ididizeka kangakanani emaswatini. Sathola ukuthi badzinga about 1.5 million kg. Leli bakonfirmile ukuthi kuyadzingeka emarket. No leto debate for ti-hours tingalinganiselwa ku-50 million emalangeni. So balimi bangathola 15 bathola ingcenye yalo 50 million emalangeni abangade for the same. Batilimi ukuthengiswa. Ikhona kudliwa phinze enzuzo Kuba khona kwalolu hlelo lapha eveni sekwende ukuthi kube nelibhange letinhlanyelo lokulibhange elikhulu lapha kulesifundza sakaSadak. Leli bhange ke litawusita ukuthi tinhlanyelo tesintfu titfolakale njalo njalo. Kubika Sondomlangeni, Kamanzini. Inhlangano yebantfu labasha yeSwatini National Youth Council seyisayine isivumelwano sekusebenzisana nenhlangano iYoung Heroes ekuthuthukiseni bantfu labasha. Lesivumelwano sitawusita ukuthi kubanjiswane etinhlelweni tekwesekela bantfu labasha etindzabeni tekukhula i-sexual reproductive health, tindzaba tekutfutfukisa temakhono i-vocational skill development, kanye nekutsi bantfu labasha batfole matfuba ekufundza umsebenti nababuye emakolishi nasemanyuvesi. Lesivumelwano sisayinwa ngemuva kokuthi kuvele tinkinga bantfu labasha lababhekana nato lapha eveni. Emaphoyisa sekabambe indvodza lekusolakala ukuthi igagadlele bantfwana labasikhombisa labalinganiselwa ngaphansi kweminyaka lelishumi budzala endzaweni yakumadonsa. Sesinelisekela lemchumaniso emaphoyisa embubene sive noSipho Mnguni kusichazela kabanti mayelana nalendzaba. Asikuvusele Mnguni sikwemukele etindzabeni. Sichazele Mnguni ngalendvodza lesolakala ukuthi yente lo monakalo wegagadlela bantfwana labasikhombisa. Sicolisa amaswati lamahle kwangathi yasichumani naye noSipho Mnguni kodwa sitawufuna site simthole sichubeka nato letinye tindzaba. Tinkantolo tithi sekufojwe kusayinwa kwelijaji lelikhulu uBheki Maphalala kwendiwa kungathi likhiphe isijubo lesithi akuboshwe umuntu tsite lofunelwa emacala ekushushumbisa imali. We wish to state that no such court order or warrant of arrest exists. It has not been registered in any of the registries in our courts. The document currently being shared is not authentic and the signature appearing on it is forged. Lumapalane wenkantolo lenkulu noSipho Mazibuko usile ncwadi yekuboshwa kwalomuntu tsite lesabaliswa tinkundleni tekwexhumana ngumgogotvo njengalokhu tinkantolo tingayadi. Mazibuko uthi incwadi lefana nale ayikho emabhukwini akhe njengamapalane wenkantolo lenkulu. Wenketa ngekuthi ijaji lelikhulu alikake lakhipha incwadi yekuthi akaboshwe lowekunene. Uthi le ndzaba le seyibikiwe emaphoyiseni. Ubeso uxwayise eMaswati ukuthi ahlukane nekusabalalisa le ncwadi. Mazibuko uthi le ndzaba le isaseshwa. The spread of misinformation. We also advise that the judiciary will fully cooperate with law enforcement. Emaphoyisa sekabambe indvodza lekusolakala ukuthi igagadlele bantfwana labasikhombisa labalinganiselwa ngaphansi kweminyaka lelishumi budzala endzaweni yakumadonsa kaManzini. Sesinalo ke lisekela lemchumaniso emaphoyisa nesive noSipho Mnguni kusichazela kabanti. Asikuvusele Mnguni siphindze sikwemukele etindzabeni takusihlwa. Sichazele ngalendvodza lekusolakala ukuthi yente lo monakalo wegagadlela bantfwana labasikhombisa. Mnguni. Kakhulu Nkosi, siyavusela nakubo babukeli beSwatini TV. Vele sinamaphoyisa futhi sekulelanga lanamusha. Kungasilo kumbe ilanga lanamusha. Kusho ukuthi nje emalangeni kumbe lasengcayingcile besike sabakhona kusenzakala ukuthi kunenkinga leseyikhona edolobheni lakhona kaManzini lapho khona abantwana labarenja kumbe eminyakeni lengu-8 kuyofika ku-14 bokwenza ukuthi bayagagadleleka. Lokhu ke sigcine sesikulandzela ngoba vele kugcine sekusilonza le ngisho etikolweni bese becala kusaba ngisho bothishela ukuthi engabe bantwana bangabaphathisa njani. Kuthi ke kuleli langa lanamuhla asa emaphoyisa ke akhona esifundeni sakaManzini aya edolobheni kaManzini ase ayasukuma athi ngeke phela sihlulwe
into lenjena ngoba vele kungumsebenzi wethu emaphoyisa ukuthi sivikele sive ikakhulu bona abantwana abese kayaphuma ke ekuseni lokwa ngoba leti gigaba betendeka kumbe ekuseni ngesithuba nangabe abantwana basaya esikolweni kuphinde kwenteke entsambama futhi nababuya esikolweni asukubile ke vele amaphoyisa akamanzini ashona khona endaweni yangalapha kubo Madonsa lapho khona athi senake fika asafuna nje akhaya ahlama lona lihlathi athi atshelwa abantu ukuthi ungathi kukhona umfana lo savele abanjiwe kwakhona nyalo ekuseni abese vele amaphoyisa ke angena kuto tonke tinkani lapho emahlathini kanti bekuhlathi lo ngathi uthi limunyamana vele alihambeki kodwa ke emaphoyisa ngekuthi akaseli angenile nenhlahla lenhle agcine amthola lona msolwa athi ke nakamthola umsolwa wase sokuba ngilo lofuna kubaleka kanti ke futhi utholakele anetilimato letinengana imikho nje ke nengemasayizi la manenganengana azama ke kumaphoyisa ukuthi ammise kodwa ke wala vele wafuna kubalwisa walingane ukuthi abashabe ngayona le mikho lebekayiphethe ubethele kuleso sikamkamo wathi sawugcine uyalimala kodwa amaphoyisa agcine akhonile kumbamba vele lapho khona azamele kumkhulumisa asamphuthumisa khona esibhedlela ngokuthi bese kalimele lapho khona kube sesekubikwa ukuthi sowubese uyasishiya emhlabeni. Mhlambe kwegcina Mnguni engabe batali bangaqinisekisa kanjani ukuthi bantwana bayaphepha etigwamekeni leti njengaleti ngoba uyayithole ukuthi bantwana bahamba sigaba lesitse noma isigaba lesitse uthole ukuthi bahamba bodwana nabaya etikolweni. Lesicela kakhulu kubo batali ukuthi abatati kumbe leti indlela leti hamba labantwana lapha nje siyabekisa kulokunye bokhanza ukuthi vele le ndlela labahamba kiyo akusiyo lehlobile kumbe ingileyo leseyenile eneleyo ngelizinga kumbe lelisetulu futhi ngedangabe vele kumbe lapho bahlala ngakhona indlela yakhona ihamba endaweni lekanjalo phela abente isiqiniseko ukuthi bantwana bayabaphekeletela ekseni futhi bente isiqiniseko ukuthi kumbe lababuya entsambama nakhona babahlangabede ngoba letithi lamkhuba iyahlala nje dibuke bese setiyati ukuthi ngaleti khathi leti-ke bantwana bakhona ngilapho-ke lapho bese setiyihlasela khona siyacela nje kakhulu kubatali basebenzisane ikakhulu nabo bothishela batowati kumbe ngabe bantwana batawuphutaphuta kumbe kuphuma esikolweni batwenza isiqiniseko ukuthi ngalesikhathi batabe basendleleni bona-ke babatali bangakhona ukuthi babahlangabeze kanti nathi singemaphoyisa sitawuchubeka nje-ke ngoba akusho ukuthi lokhu sithole lesigilamkhuba lethu kumbe lo mkhuba utawuphela yini sitawuchubeka nje-ke siwende ema-patrols ethu sibe visible etindaweni ngoba kulokumfuna lona sigcine sibona ngetindaweni ncenye noba ungeke utinake ikakhulu nje lapha simkhaze ukuthi besakaphena emkhukhu wakhahlala khona sitawuqiniseka-ke ukuthi siyakihambela letindawo lethu sipatrole sisebenzisane nabo batali basemimangweni ukuthi sitwenza isiqiniseko ukuthi laba bantwana bahlala baphephile. Sibonga kakhulu Mnguni isikhathi sakho kanti lo Maswatla Mahle lisekela lemchumaniso maphoyisa imbubene sive noSipho Mnguni achaza nje mayelana nendvodza lebegagadlela abantwana kumadonsa kaManzini sisekhathi nekhathi netindzaba tethu asemukele bonke labo labasanza kuvulela umsakazo tithombe yeSwatini TV nati lethamba imbili lamuhla. Umhlonishwa Ndvunankhulu sewuvule ngalokusemthethweni indzawo yekushisa imithi nemaphilisi lesekuphelelwe isikhathi liyakhiwe ngekwesekelwa yiGlobal Fund ngemali engu-52 million emalangeni. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla setfule ngalokusemthethweni umsebenti wemanti kugege lotawusita imithi lengetulu kwemakhulu lasihlanu. Kanti-ke kunati letiseta tona tithi manje lomkhulu wenkantolo yamanje kaManzini David Khumalo uthi evikini lelitako ufuna umbuso uphumele ebaleni usho ukuthi ngubuphi bulukhuni lohlangabetana nabo njengaloku solo awukasifaki isicelo lesiphelele selive laseShayina sekuthi somabhizinisi wakulela live loboshwe kuleli endluliselwe khona eShayina ayobhekana nelicala lafunelwa lona. Umbutho wembube uthi awunawuma utawuchubeka usebente udzimade kucedze nya kumba umcebo waphansi ngalokungekho emthethweni enhla nesifundza sakaHhohho. Sichubeka nato tindzaba. Inhlangano lesekela abantu labasha kutemabhizinisi labasemakolishi iNectas isayine isivumelwano sekusebenzisana namasipala waseMalkens. Sesinemphathi wenhlangano yaka-iNectas Sabelo Dlamini lotawusichazela kabanti ngawo lo msebenzi asikuvusele nkhosi sikwemukele etindzabeni takusihlwa bantfu labasha labanemasu emabhizinisi batawuzuza kanjani nkhosi kulezivumelwano lesenisayinile namasipala welidolobha laseMalkens. Angibonge kakhulu umsakadi siyabonga kuba nathi singu-iNectas ehlelweni.
utawukhumbula ukuthi iNectars vele usebenza nabafunzi bemfundo lephakeme emakolishi kanye ke nalabo lasebacedzile emakolishi ukuthi baqale emabhizinisi. So namuhla sishicilele ke sivumelwano sekusebenzisana namasipala waseMalkens phasi kwalesi sivumelwano sitawutfola abantu labasha laba-15 labaphasi kwamasipala waseMalkens lesitawubacecesha ngato temabhizinisi singagcini nje ngekubacecesha kuphela siphindze sibasekele kokuthi bawacale lawo mabhizinisi phindze bawakhulise abe ngemabhizinisi lasezingeni kubonakalise ukuthi abakhela umsebenzi baphindze bakhele nalabanye umsebenzi kube indlela nathi lekubonakala ukuthi sitawubambisa live njengokusho kwayo ingwenyama nayivula iParliament ukuthi asisebenzisane ngekubambisana ukuthi siyicethe nya indzaba yokwesolakala kwemsebenzi kubantu labasha eveni. Benkhosini dawubambisana kanjani nalo masipala waseMalkens kude emasu yabantu labasha akhone ukuthi athuthuke angagcini nje ngekuba imicondvo. Angibonge kakhulu tsatse wethu. Thine singu iNectars eSwatini sikhaliphile kulomgaga wetemabhizinisi lesita nabo thine ukuthi siyabacecesha lawo micondvo labetanayo kubonakalise ukuthi siyayikhaliphisa siyabasita ukuthi ngaleyo micondvo bacale ibhizinisi batfole timakethe batfole nekusekeleka ngetimali. Masipala ke yena uta ne-political wing uta nendzawo yekusebentela uta nato timali tekubasita basacala lawo mabhizinisi. So lokubambisana kwethu kukanjalo nje inhloso yethu ukuthi luthi naluphela lo hlelo njengoba silucala nje nyalo liyawuphela eminyakeni lotako uthi uphela umnyaka lotako uphasa lo hlelo babe bakhona abantu labasha lokungenani labangu-45 lase batfole imisebenzi ngaphasi kwalamabhizinisi. Sibonga kakhulu Dlamini Kunene sikhathi sakho kanti lo maswati lamahle bekungumphatho kaINectars asichazela nje kabanti mayelana nezivumelwano lasebasayinile namasipala waseMalkens lesihlose kusita abantu labasha kubathuthukisa nje emabhizinisini. Sichubeka nato tindzaba. Bosomabhizinisi labayimfica labangenele umbukiso wabosomabhizinisi event India eShurashkundi International Mela Crafts Fair bathi basitakele kakhulu njengobe bakhonile kutsengisa bahlangana nalabanye bosomabhizinisi lokutawuthuthukisa emabhizinisi abo. Lo mbukiso bewubanjwe kusukela mhla ka-31 enyangeni yaBhimbidvwane kude kube ngumhla ka-15 enyangeni lephelile. Indvuna yemabhizinisi umhlonishwa Mancuba Khumalo yetfulele umbiko ngalokuhamba kwalabosomabhizinisi. Sicela ukutibongela nje singihulumende wembube ngalo budlelwano lobucinile emkhathini walamavela amabili ngoba live leNdiya lifike liba nike imali tekuhamba netekuhlala lena netekudla kwenteke ukuthi kube lula kuhulumende ukuthi naye abasekele ngalendlela labasekele ngayo. Lonxusele live leNdiya kuleli uthi bafise kwekuthi babe baningi bosomabhizinisi bakuleli labaya kulombukiso. Uthi lenzaba bayayisebenta. In that context, the Surajkund International Mela is one of the enduring examples of cultural cooperation between India and Eswatini. Bosomabhizinisi labangenele lo mbukiso baphawule kanjena. Sithengise kahle kakhulu, the exposure was very good. Such a way lokuthi nalama sales aya increase kanje each and every year. Njengami nje ungisita ukuthi ngikhone kuthola new designs ngithole futhi nendlela labanye labasebenta ngayo letawenda ukuthi nakimi kube melula. Siyahlangana nalamanye amave sishare ama experiences ethu sishare nange culture yethu ukuthi ihamba njani. Lokumcoka kimi longisithe khona bengolanza tindo lesite la kangwane tona
sitawukhona nyalo ukuthi ibhizinisi yami sengidawusebenza ngcono ngato. Indvuna yetemabhizinisi umhlonishwa Manqoba Khumalo yithi itawuchubeka isebente nelihhovisi laloncuselele eNdiya kuleli ukuthi bachubeke besekelwe kangcono bosomabhizinisi labangenela lo mbukiso. Lobikako nguNelson Dlangamandla kunavuma inkosi Nzinisa eMbabane. Inkampani yakuleli i-J&E Construction ngiyo lesinikwa ukuthi ichube kwakha i-mall emahhovisi lehotela kanye netindzawo tekungcebeleka lowatiwa ngekuthi Manzini Arc Development Project lochutshwa inhlangano i-African Alliance. Yetfula lenkampani e-Gulf Coast kaManzini lapho kutawakhiwa khona indvuna yetemabhizinisi umhlonishwa Manqoba Khumalo ithi kuyakhutsata kubona indlela lenhlangano ka-African Alliance letshala imali ngayo lapha eveni. Ingwenyama Silwenkosi Mswati wesithathu ihlabe lisoyi ukuthi kwakhiwe lendzawo ngeminyaka wanga-2023. Indvuna yelitiko letemabhizinisi ithi lokumcoka ukuthi lendzawo leyakhiwako itawuba nemahhovisi latawuniketa lusito lwahulumende. There will be other commercial properties that will be developed here, as well as a service center for government that will be called the Jewel, which will be a one-stop shop service center where all the services that government offers will be centralized in Manzini. Lomunye webaphathi ka-African Alliance Sithofeni Gininza uyachaza ngalomsebenzi. We are looking at least 800 people to be employed on this project. Just bear in mind also this project comes in phases. Ultimately it should be a 6 billion project, a 46 billion project. Sikala KFC, obviously the Jewel, which I think the minister has explained. I'm not going to explain again. And then the hotel. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseManzini South lophinza abe indvuna yetemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo uthi utfokote kakhulu kwekuthi lo msebenzi usukunyiswe kule nkhundla. Lapha kuthiwa kutaba nale one stop shop kuthiwa khona onke lama services lokho kungenza ukuthi ngijabule kakhulu sesivele sisithuthile imbabane sikaManzini nalokuthi labantu labasha batawucashwa. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana umhlonishwa Manqoba Khumalo ikhutsata inhlangano yaka-African Alliance ukuthi ichubeke ihlanyele imali lapha eveni njengobe idlala inzima lenkulu ukuthuthukisa umnotho. Lobikako nguNelson Dlangamandla nginavuma inkosi Nzinisa kaManzini. Sitabahlole timakethe takamhlaba sithole nangumbiko wetimali. Standard Bank. Sichubeka nato tindzaba kuleti chamuka itinkantolo takuleli. Manje lomkhulu wenkantolo yamanje kaManzini David Khumalo uthi evikini lelitako ufuna umbuso uphumele ebaleni usho ukuthi ngubuphi bulukhuni lohlangabetana nabo njengaloku solo awukasifaki isicelo lesiphelele selive laseShayina sekuthi somabhizinisi wakulela live loboshwe kuleli Jin Hoyun endluliselwe khona eShayina ayobhekana nelicala lafunelwa lona. Insatheli yalomsakato Fortune Dlangamandla iyalandzela nembiko logcwele kulendzaba. Manje lomkhulu David Khumalo uthi umbuso kumele uphinze uchaze ukuthi ungadzinga isikhathi lesingakanani ukuthi agcina akhonile kufaka lesicelo sekudluliselwa kwalo somabhizinisi eveni lakibo. Manje lomkhulu Khumalo ukhiphe lamagama kulandzela ukuthi umshushisi lomkhulu Macebo Nxumalo acele ukuthi ichutshwe embili lendzaba. Umshushisi lomkhulu Nxumalo uchazile ukuthi live laseShayina sola likasifaki lesicelo lesiphelele sekuthi umsolo endlulisele eveni lakibo. Nxumalo uthi bekethembile ukuthi beyangeka phela emaviki lang2
solo live laseShayina lingakasifaki lesicelo. Lo mmeleli solo somabhizinisi ucele ukuthi ayisentshethe ngekusheshsha lendzaba. Manje lomkhulu Khumalo ubese uthi akabuye lo somabhizinisi ngalesithathu evikini lelitako. Manje lomkhulu ubese uthi langabe kutawushaya lelanga leli solo kude lesicelo kutawumela umbuso bese uchaza kabanti ngebulukhuni lohlangabetana nabo. Umhla ka-11 kule nyanga leSetulo nayigcina kuvela lendzaba lankantolo lo somabhizinisi wafaka satiso sekuphikisa lesicelo selive lakibo sekuthi andlulisele khona ayotekiswa amacala. Emuva eveni lakibo umsolwa kumele ayobhekana nelicala lekubutsa imali ebantwini labangetulu kwa-8,000 ede imvumo i-crime of illegally absorbing public deposit lilatiwa ngekweba ngekukhohlisa kuleli theft by false pretense. Lo bucala usolwa ngekubenta kusuka ngenyanga yaBhimbidvwane eminyakeni wa-2017 kuye enyangeni yeNgongoni eminyakeni wa-2020. Esiveni saseShayina usolwa ngekuthi wavula i-pyramid scheme wabuthi imali lengetulu kwa-3 billion emalangeni. Umnotho waseShayina ulahlekelwa imali engu-183 million US dollars waseyena lo somabhizinisi utakhela imali engu-1.15 million US dollars lokungu-18.8 million emalangeni. Wathi nakaboshwa kulelo somabhizinisi nakuyophela inyanga endlovana kulo mnyaka loSetulo wasubeka emacala angu-13 lasolwa ngekwenta kuleli kanti umbuso ufuna kungedala ka-14 kule kushushumbisa imali laundering. Ngakulokunye enkantolo lenkulu le nkantolo icitse ngelifasitela isicelo seliphoyisa lebesifuna imali engu-3.5 million emalangeni kuhulumende. Leliphoyisa labo umphathi wamaphoyisa lihhovisi labashushisi kuleli kanye nelihhovisi lengcweti yetemthetho belikhala ngekubopheka kabi ukugcinwa esitokisini kungakafanele kanye nekutekiswa licala lokunetinhloso letimbi i-malicious prosecution. Leliphoyisa lelingumongi Mazibuko belide kule nkantolo lifuna kuncephethelwa kulandzela kuboshwa bese litfolakala imsulwa emacaleni. Bekasolwa ngekuthi emaphoyiseni enhlangano wangena egumbini leligcina ubufakazi waseweba insangu. Mazibuko lebekasebenta emaphoyiseni asenhlangano waboshwa ngeminyaka 2012 waboshelwa emacala afaya ekhathi kugcekeza kweba kuhlulekisa kusebenta kwemthetho kanye nekushushumbisa imali. Atekwa lamacala yasenkantolo imkhandla msulwa kuwo onke ngeminyaka wa-2022. Ule mali engu-3.5 million emalangeni imali engu-1 million emalangeni bekayifunela kuboshwa kabi kanye nekugcinwa esitokisini. Imali engu-1.5 million emalangeni ayifunela kutekiswa licala lokunetinhloso letimbi kuphindze kube bede nesisekelo kulamacala labekwe wona. Imali engu-500,000 emalangeni ayifunela ukuthi walahlekelwa imali lebengena kuyo lokungafaya ekhathi neliholo bese yokugcina 500,000 emalangeni imali kumncephethela kulandzela tintfo langabe tamphatha kabi asebekwe lamacala. Lokungaba buhlungu ukusokola kanye nekukhatsateka emoyeni kubala kulokunye. Selicwaninga ubufakazi lobusembikwalo lijaji lalenkantolo lenkulu uMamsi Dlamini lithi indzaba lemele ibukwe kulesicelo ukuthi ukuboshwa kwamazibuko bekungekho yini emthethweni nekuthi kutiwa kwemacala akhe bekukaze kunetinhloso letimbi vele. Ijaji Dlamini likhala ngemagama lasetshenziswe ngummeli kulesicelo samazibuko. Lithi amagama lafana nekuteka licala ngetinhloso letimbi kanye nekusebenta kwemthetho akusiyo lekumele athi angasentshentiswa nawukhuluma ngekubopha kanye nekugcina umuntu esitokisini. Lithi indzaba yekusebentisa amagama langasiwe esiceleni kwenta ukuthi nasekutfula ubufakazi kungaba ngilobo lobuhambelana ngco naleso sicelo. Ijaji Dlamini lithi kude ubufakazi labetfulile nakubuya endzabeni ukuthi watekiswa licala ngenhloso lembi. Uthi Mazibuko waveta nje kuphela enkantolo ukuthi labambopha bebakaze banatinhloso letimbi. Lobikako ngiFortune Dlangamandla ngisenkantolo lenkulu. Umbutho wembube uthi awunawuma utawuchubeka usebente udzimate kucedze nya kumba umcebo waphansi ngalokungekho emthethweni enhla nesifundza sakaHhohho. Lokhu kugcizelelwe ngumphansi wesiteshi semaphoyisa iSpiki Dumisani Nzalo nakakhuluma elivakashweni lwalosabambe kuba ngumchumanisi wesive nemaphoyisa embube noSipho Mnguni kulenye digugudla leti kuthululwe ngemaphoyisa aseSpiki la khona kuchubeka bucala bekumba umcebo ngalokungekho emthethweni endzaweni yasePhophonyane ngalesithathu. Kulendzawo emaphoyisa atfole masaka lalinganiselwa ku-130 kulendzawo alayishe umhlaba lonawo lomcebo. Nanoma emaphoyisa achubeka nekucinisa sandle kulweni nekumbiwa kumcebo waphansi ngalokungekho emthethweni enhla nesifundza sakaHhohho litikila mkhubana doti bese lokuthi ichubeke njalo nekuphenya lapho tingachuba khona lokuganga. Emaphoyisa aseSpiki ke asachuba umsebenzi wawo ngalesibili akhuthulule lenye tindzawo la kuchubeka khona lokuganga ePhophonyane. Lena i-follow up operation ye-operation lebekasevele icalile lana nje sisePhophonyane la
la khona lamajalo kuthiwa bozamazama bebagubha litshe bese beta nalo la kulenzawo lesikiyo bafike balishaye mahamela balifake emasakeni sifikele kitolo ngenhlahla lethu lembi base balekela baqola lo mena sikhanza ke emasaka savele abuthisiwe emasanga la 130 lesiwathethe itolo sawamixa epolice station esipiki sase siyawengcisa sawamixa ebuhleni i-operation leqhubeka kole lesikutholile abaphinzi babuya la sikhona khona tikhona ke letinye tindzawo lesase satoba sukela kiyo kwakhona la ePhoponyana la ngendansi nakhona bathiwa ke bayawasha sashi that nje emanti la ngala ngendansi kuBophonyana amnyama amnyama sekhwisho ukuthi bawashela khona sisataba sukela ke nakhona sibabophe longalabanye amagama le operation yabo vele iyaqhubeka kodwa nje ke sidaqina sibatholile Nzalo ucubeka uyaveta ukuthi umphumela wokudimisela kwabo uyabonakala njengoba nakuleto tindzawo labekatse kwendika khona lokuganga phambilini letigilamkhuba tisalukuthi ngakona kulendzawo kungasita ukuthi nakhona bachize silibona selimile selimile ngale ngetula sesikhona khona nyala sesicize khona silibona ngale nombolo yala labathe balala base bavamise kuba khona la sebasukile letulu sebafocus kakhulu ngala lokungasisita kulesimo lesikhona la kuthi sibe baningi khona nakhona lesi sitawuzama nakhona sisilingisele letulu but nje la lesicabanga singaku intensify ngema patrols kakhulu ne visibility kulendzawo Umbutho wembubeketi inhlangothi into embili kufaka ikhathilo kaOsu bathi batibophelele kuqinisekisa ukuthi kuganga kwalolu hlobo bayakuncoba kulesifunzi kakhulu kade ngoba kubeka impilo yetakhamuti kanye nato letigilamkhuba engcupheni kakhulu ngoba kuyingodi kanti futhi babuye basebenzise nemifula kuwasha la khona eMaswati asebenzisa lawo mandi ekudleni kubika Thabiso Maphanga ePhoponyane. Kuletibiya ngaphandle kwa kuleli umholi wahulumende welive leJalimane uthi angeke bade bayingenele impi lechubekako emkhathini kwelive leMelika lelihambisana nelaka Israel lahlasela live leIran. Mez bekakhuluma naketfula inkulumo yakhe lamuhla eParlamente yaseJalimane. Chancellor Friedrich Merz utshele tishamthetho taseJalimane ukuthi live leMelika alizange litihlupha ngekubakhulumisa ngaphambi kwekuthi iMelika neIsrael bashulungane bawugadla live leIran. Uthina noma ngabe kwendeka lokho bebangeke bavume ukuthi iqale lempi. Merz uthi banebudlelwane lobuhle neMelika kepha ke ngeke bahluleke kuyitshela emehlweni naseyiphambuka. Merz uthi lokunye lebangeke bakwende kumikisa imikhumbi yempi esihlengeni seHormuz. Into a difficult situation, into an order of major powers, we see that the actors of this major order of power influence what we do and limit what we can do. And at this juncture, I would like to state very clearly that under these conditions, a unified Europe is the only guarantee and the most important guarantee that we have, more than ever before, a guarantee for our future. Ngakulokunye mengameli waseMelika Donald Trump akamnanzi nzawo ngebaholi bemava asentshonalanga labangafuni kumbambisa kulempi yase-Iran ngekuthumela imikhumbi yeHormuz. I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Trump uthi inhlangano yaka-NATO lapho emava asentshonalanga angemalunga khona seyikhombisile ukuthi ayiyoze yema neMelika nakumatima. I-EU ithi ngeke ilifake elinyawo lwayo kulempi. For the time being, member states do not have an appetite to change the mandate of this operation. Mengameli waseFrance uthi nabo abahambisani nekumikisa emasotsha eveni le-Iran. Once the main phase of the bombings has ceased, we are ready, along with other nations, to take responsibility. Loku iqhubeka lempi live le-Israel selimemetele ukuthi lomunye wabaphathi bemasotsha eveni le-Iran sewusishile emhlabeni. Kwendeka lokhu nje naloyo lobuke luhlangosi lwe-counter terrorism eveni leMelika naye sewubeke phansi. Ukhala ngekuthi akahambisani nalempi yase-Iran. Kubika Lington kule thombe tholakele ka DWTV.
Welcome to eBet. We are thrilled to share that we now accept card payments, making your deposit process quicker and more convenient than ever. Join us today at www.ebet.co.za. Sitawungena kunati temidlalo. Titolo taka Buildit setihlomelise Simphiwe Tshabethe ngemali engu-10,000 emalangeni ngekuhamba embili emgcugcuzelwaneni webhola lowesekelwa ngito letitolo. Budlelwane benhlangano lengamela lomdlalo webhola kuleli iEswatini Football Association kanye netitolo taka Buildit losolo baqala eminyakeni lemashumi endlulile solo buyachubeka njengoba ngeminyaka wa-2025 letitolo tisekela umgcugculwano webhola kubantwana beminyaka lengaphasi kwaleli-15. Gladwin Hilary lomunye wabaphathi kuletitolo uthi bona batimisela ukuchubeka kusekela iFootball Association kuthuthukisa ibhola kubadlali abancane. It is very important that we balance the two, sport and education. And Buildit is very, it encourages that the kids go to school. Hilary uthi bafisile ukuthi bachubeke basebenzisane nayo iFootball Association ukuthi bantwana labancane badlale futhi hayi nje kudlala kuphela baphindze bafunze njengoba ibhola ingumsebenzi losheshe aphele. Frederick Mgometulu longumphathi weFootball Association uthi kulobudlelwane labanabo neBuildit nenhlangano lengamela lomdlalo emhlabeni seyiyade ngabo njengoba kuvelile kubo report yeamateur football emhlangano sikolwa labo ukhona evikini lophelile kuleli. Bonga kakhulu nje ikakhulukazi sibonga donator taka Buildit njengoba emalangeni lambala lengcile sibe nemhlangano sikolwa nebaka FIFA ekuyinhlangano lephethe ibhola emhlabeni lapho kuvele khona kwekuthi lemncintiswano waka Buildit noma le Buildit lekungilena hlelo lokuthuthukisa ibhola kangwane lungilolunye lolibonakala ngisho emhlabeni ukuthi lifake isandla lesikhulu kakhulu ekutheni lwakhe badlali lokho kusho kona kuyingoba ukuthi ihlelo laka Buildit akusasiko nje ukuthi silwate evenda kangane kuphela seliyatiwa nasemhlabeni ukubonga kakhulu kulomsebenzi lomuhle labawendle baka Buildit. Simphiwe Tshabethe longunguye lotholela imali ubonge kakhulu umcicishi wakhe weqembu leRoyal Party kubadlali abancane waphindze waveta ukuthi ufisa ukudlala endlule babo wakhe Mpile Tshabethe lokwadlalela ikhethelo lesive. Ngiva bathi ubeka dlala ngisho phindze angikapteni owaye emavini amakhulu uEgypt ofike wadlala khona ngemaralisena ngajabula kakhulu wabona nje basipindli ongalalisena wathi ufuta mina ufana nebekasha start. Le mali lengu-10,000 emalangeni tawusita yena Tshabethe ekubhadaleni ne-school fees kanze ngekusho wakhe Mgometulu babuka ukuthi namantombazane asale adlala kuwo lo mgcugculwano. Lobikako Linda Dlamini eMbabane. Welcome to eBet. We are thrilled to share that we now accept card payments, making your deposit process quicker and more convenient than ever. Join us today at www.ebet.co.za. Asemukele umbiko ngesimo selitulu. Nyalo, songatfola imali lephuma eMzansi ngahamba mali wakho. Tihlobo takho leti se-South Africa atisadzingi kusebenzisa tindlela letingumgunyathi naletingakaphephi. Cela lothumela imali kutsi asebenzise iMomo app yase-South Africa, click send now noma mukuru kuthumela namuhla. Imali ingena ngakuphathima kweliso. Momo akanamncele. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, iMTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.
Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Tingako maswat lamahle tindzaba lebe siniphasele tona site sibonane ngalokudako lisale kahle.